खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि गरेस्वरनि खोदोमगुरि गामियाव गोदानै जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म जौस्रां बेखेवनानै होदों। हारिमु बिफाननिफ्राय 2023-24 बाजेटनि एसअपिडि फान्डनिफ्राय 10 लाख रांनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म जौस्रांखौ 30 नं गोलेश्वर बियाबनि बेन्दोंआव थानाय खोदोमगुरि गामियाव गोदानै लुफुंनानै होयो आरो बे गोदानै लुफुंनाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म जौस्रांखौ इएम दावबायसा बर'आ बेखेवनानै होयो। बे गोदानै जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म जौस्रांखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर', 30 नं गरेस्वर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर', बिथांजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि आरो खोदोमगुरि गामिनि रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लायो। लोगोसे दावबायसा बर'आ बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै 1888 मायथाइनिफ्रायनो सोलिबोनाय एसियानि गोजामसिन डुरान्ड कापखौ बिटिआरआव खेबनै लाबोनो हानाया जोबोद गिदिर बाथ्रा आरो बे डुरान्ड कापखौ बिटिआरआव लाबोनायनि क्रेडिटखौ बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'नो होनो नांगोन आरो गेलेनाय आरो हारिमु बे मोननै बिथिङाव आं राजखान्थि खालामा होननानै खौरांगिरिनि गेजेराव फोरमायो। बेनि अनगायैबो दावबायसा बर'आ खौरांगिरिनि गेजेराव मा फोरमायखो फैजों आबुङै मिथिना लानि। আজি আমি গড়েশ্বৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আমাৰ বালাহাটি ভিচিডিচিৰ অন্তৰ্গত খদমগুৰি গাঁৱত আমাৰ যোৱা বছৰ 2023 বৰ্ষৰ এসঅপিডি বাজেটৰ যোগেদি আমি কালচাৰৰ ষ্টেজ ইয়াত বনাইছিলোঁ, যিটো কালচাৰ ষ্টেজ আমি মডেল এষ্টিমেটত বনাইছোঁ जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म বুলি 10 লাখ টকাৰ। এইটো আজি আমাৰ স্থানীয় এমচিএলএ সন্মানীয় পবিত্ৰ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু মই আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাইজৰ কাৰণে আমি উদ্বোধন কৰি দিছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ এই মঞ্চৰ দ্বাৰা এই খদমগুৰি গাঁৱৰ সকলো ৰাইজৰ উপকৃত হ'ব। বিভিন্ন সভা কমিটি পাতে, বছৰত এবাৰ হ'লেও বিহু ফাংচন পাতে আৰু তাৰ বাদেও গাঁৱৰ সৰু সুৰা মিটিংবিলাকত তেখেতসকলে সেই ষ্টেজখন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু বিশ্বাস কৰিছোঁ সেই ষ্টেজৰ দ্বাৰা তেখেতসকলৰ যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব। মইতো ভাল চৰ্চাহে শুনিছোঁ, হৈ যোৱা নাই, কোনটো কৈছোঁ মই ধৰিব 133rd ডুৰাণ্ড কাপ, সেইটো এছিয়া মহাদেশৰ আটাইতকৈ পুৰণা অল্ডেষ্ট টুৰ্ণামেণ্ট অফ দ্য এছিয়া আৰু সবতকৈ ডাঙৰ টুৰ্ণামেণ্ট ভাৰতবৰ্ষৰ, যিটো 1888ৰ পৰা চলি আছে। এই খেলটো কণ্টিনিউ আমি 2 বছৰ বা 2 বাৰ পাতিব পৰাটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। আমি নিচিনা সৰু কাউন্সিলৰ মানে ফাইনেন্সিয়েল উইক এটা কাউন্সিলে এই ডুৰাণ্ড কাপ নিচিনা সেই কাপটো পাতিব পৰাটোৱে খুব ডাঙৰ কথা আৰু তাত যি ক্ৰেডিট, সেই ক্ৰেডিট আমাৰ বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, তেখেতক আমি দিব লাগিব আৰু আমি অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতকো আমি সন্মান জনাব লাগিব, কাৰণ তেখেতৰ তাত গ্ৰীণ ছিগনেল আছে, তেখেতৰ নহ'লে ইটোও নহ'ল হয়। আৰু ভাৰতীয় সেনাবাহিনী তেখেতসকলকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব। তেখেতসকলে যোৱা বছৰ যি খেল পাতিছিলোঁ সেইটো সন্তুষ্ট হৈ ছেকেণ্ড টাইমৰ কাৰণে আমাক সেইটো পাতিব দিয়াটো। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि खुंगा 4-13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय जानो थांगासिनो दं। थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय थाद'नाय गैयै हाबा मावबोगासिनो दं। बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ गोथाङै दोननो आरो गेरेमसा बर' माहारि दालांनो थाखाय बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै देग्लायबो 4थि खेबनि थाखाय मोन 21 दख'रा आफादनि गेजेराव 13 बोसोर बैसोनि सिङाव हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ फैगौ 2024 मायथाइनि 28 जुलाइनिफ्राय 11 आगस्तनि गेजेराव आरएनबि मेम'रियेल अमालगामाटेड गोजौ फरायसालि गाम्बारिबिलनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थि खालामदों। बेनिखायनो गेलेमु बिथिंखौ आगानसे दावगाहोनायनि मिजिं लानानै खुंनाय हाबाफारिखौ फैगौ 28 जुलाइ खालि बेखेवनाय हाबाफारियाव जोलुर मोजां मोनग्रा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै थुलुंगा होफैनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गुरै हांख्रायहरदों।